Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Maya payabak po kaya kayungan, miti punta mo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting aldo, pagmasusyantaya ing misa kapasalamatan, para king aldo anibersaryo ning kebaytanang Reverendo Padre Nolasco Fernandez, at yang manimuna kaniting banal na misa at ding kayantabi ng pari. Kilagyo ni pampaning anak, ang paning Espiritu Santo, Amen. Ingino manatiliya kaya kayo. At keka antimurin. Pakamalang kong kapatid, dakal pong salamat. Abayin niyo ko king pamamye kapasalamatan king malugod a Diyos. Kaya bedaring kapatid kong pari at king pamilya ko, king pamamye kapasalamatan king apong Ginoo para king regalo na ning biye. Ing Diyos, tutupin po kaluguran na katamo. Kailangan tayong pasalamatan. Karingegan ng grasyang binyan na kikatamo. Panita po yung batinay kasakitan.
adaranasan tamo king biye. At bang kanita lalo tapang maging karapad dapat magdaon kaniting Santa Misa, kasibay king mipnong kapakumbaban, sisyan tamo yung kakatamong kasalanan at yung kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Aminan ko king Diyos, Ama makalulo, at kaya kayo kapatad, ingmi kasala kong binang, king pamisip, pamag-amano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kung gawa king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayad, ulinitay panigapu ko, kang nuan amariyang kapilanman birhen, karing sablang anghel ampong banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos aginutamo. Ing Diyos alubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangpatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, Ama pamakalulo, malugod mong tingiran ing panalangin ko, adas laganan making grasya ng Espiritu Santo ining puso ko, bakulang agampanan ding banal mong misteryos, asiwad mipnong katapatan ining iglesia mo, at pangaintuliran kong aluguran na kang alang kapupusan. Itihadwan mi keka, king kapamilataning Ginoming Jesucristong anak mo, amabibiyem pong mag-ari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Hosea. Makanya ning sasabihan ning Ginoo, ibalik king pasibayo king desierto, karin ibalik ke lubkanako, king kapamilatan ding amano ning sinta. Tangwana na ko karin, aanti mo ing depat na kanitang dalagaya. Inyang dinatangyang ibat Ehipto. Kanita, pasibayo na akong ausan asawa na. E na ako ausan Baal na. Israel, gawan da kang asawa ko. Gawan ko ing matulid at usto. Pakita nanda kang lugod a eko kupas. Pakita nanda kang lunos a alang likat at maging kako ka king kapilan paman. Tuparan ko ing kakong pangako, at gawan da kang bandiko, at ika
kilalanan mo king akupin ing Ginoo. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Malugudya at mapaglunos ing Ginoo. Malugudya at mapaglunos ing Ginoo. King Balang Aldo, pasalamatan dako, at puriyan king kapilanman. Ing Ginoo mayupayaya at mga intulid yang labis-labis akapuriyan. Ing kayang kamalan, emuag yung pakirasan. Malugudya at mapaglunos ing Ginoo. Ing kekang dapat puryanda, manibat king metong adayi, ang ganaking kayang katuki. Ibulalagda ing mayupaya mong dapat, pamalita da ring tao, ing ligaya mo't kamalan, at ding makapagmulala mong daraptan, ilang kanakong pibulayan. Malugod ya at mapaglunos ing Ginoo. Ipamalita da ring tao, ing mayupaya mong dapat, at ing kekang degulan, kaku namang ipasyag. Ibulalagda ing sablamong kayapan, at idalitda ing kekang katuliran. Malugudya at mapaglunos ing Ginoo. Malugudya at mapaglunos ing Ginoo, banayad yaking pamimwa, at ekukupas ing lugod na, mayap yalubing Ginoo karing sabla, ing kayang lunos, at yuking sablang dapat na. Malugudya at mapaglunos ing Ginoo. Pagkaluban kumbye o Ginoo, banding utos mo, kakulang atuparan. Ing ginumanatiliya kay kayo, At keka antimorin, pamamasa, king maya pabalita, pangkang San Mateo, ligaya keka o Ginoo. samantalang magsalita yay Jesus, ing metong apamuntok ding Hudyo linapit siya kayo, siniklaudyo king arapana at ngana, inganakong babayi, kamate-mate na pamu, dapat tukyan mo ko at itumpak, ing gamat mo kaya at miyeyo. Tinikdoyo i Jesus at tinukiya kayo, tinukila naman dingalagad na. Tinukiya king kagulutan ng Jesus, ing metong ababaying atinang 12 banwang daraya. Tigkil ne laylayan ing kayangimalan, nga naking lubno. Agyang atagkil kyamu imalan kumayap na ko. Melikidyo i Jesus kagulutana,
at ikit ning babayi at ngana. Siknangan mo ing lub mo, anako. Ing kapanwalan mo ya ing pepakayap keka. Kanita mo rin ing babayi kinayap ya. Inyang miras siya i Jesus king bale ning pamuntok. Disnanala ding manigtigan plauta at ding dakal atawong malilingongo. Sinabi na karela, lumuwal kayungan at eyamete inganak matudtud jamu. Kelyan jamu ring disnana. Inyang linwal na laring tao, linubyay Jesus at telanane gamat inganak ababay at inganak may bangon niya. May kalat iting may palyari, king mabilog alugal ay ta. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po, kaya kayungan. Potapong ing mangutang kanako, anak-anak ya, line of 2. Among pilana kang banwa. Line of 7 nga ako namo. Katwa mo na nga na. Pota naman po yung mangutang ka na ako, line of 9 yan. Pilana kang banwa mo. Line of 7. Kayanakan mo nga ng makanyan. Anyapin pong gangeniak balo nung anak na ako, matuwa na ako. Makanyan po, pero yung panandaman ko ng misan, masikan ka, ng misan, mangay na ka. Ating Biblia po sasabihan na Psalms chapter 90 verse 10 nga na, 70 is life and 80 is for the strong. So 70 is life and 80 is for the strong. Nung 70 is life, may kametong nakupong banwang bonus. Gustong linampas kang 70 years old, bonus na mo po itaw. Inyapin ako may kapabanwa na akong ini, 71 years old. And therefore, in life, growing old, growing in age is a grace. It is a blessing denied to many. Dakala pong emiraras, line of 7. Inyapin ingbye metong yang grasya, metong yang blessing. It is a blessing, it is a grace denied to many. Nyapin, nung mabiya ka pang gangeni, kailangan pasalamatan me at panemeng pasalamatan ingapong Ginoo. Ulipin po ito, ing regalo na ng Diyos, ing biyatam. Nyapin, ngeni pong miras makanya na edad, balutam ng misan mangalingwan, na may papatutod, balo da pureng kasingidad ko yan, ipatutod kang alas 10, migising kang alas 12, na kami patutod, pamilitan mo yung tutod, ala pa mo rin. Neng misan, ating kang kuwanan ketang kwarto, ating kang kalingwan po, atang miras ka kayang kwarto, isip-sipan mo yan, nano'y kayang kukunan ko, na yung kalingwan ko. At neng misan, uling senior citizen tamo, matamad na kang mandilo. Alam mo, matamad na kang mandilo. Pero, iyak naman, pamisan-misan mo ito. Anyapin po, aliwata baw. Dati nakapanglungin magliniment na kamo sa lompas.
babao ka sa lompas, uling dakal ka pa, nandaman na matsura, kaya ang katawan mo. Anyway, makanyan po yung malyari, at king ebanghelyong may basa po ngeni, iapining kang San Mateo, kawangis nitang milabas, adwa ng Domingong milabas, inyang ing anak ng Jairo, binyayan ng Jesus, ating masakit na babae, 12 years, kaya yagasan niyang daya, pepa kaya pani ng Ginoo. Bakit pepa kaya pani? Bakit inga nakamete binyayane? It is not only to show the power of Jesus. Oras ika, mesikan ka, kailangan sumuyo ka. Oras in Diyos, pepa kaya pa nakakingkekang sakit, kailangan sumuyo ka. Kalupa na yung katuwangan ng babaeng Simon Pedro. Malagnat siya. Kaibat na nita, pepa kaya pa nining kakatamong Ginoo at pigsilbiya na lang. Sino yuya? At tatandanan ko po inyang lungob ko seminaryo 1969-1970. Kalublob ko po kayong seminaryo, may sakit ko. Appendicitis. Alam ko pang bulan king seminaryo, may sakit na ako, may hospital ko. Ginoko nga ako, yakwata, misadsad nga ako makanyan. O ba't tambing kong may sakit, po ata ausan nga ako. O nang ingke kaming rektor kanita king San Carlos Seminaria, pining dati tamong arsobispo, Most Reverend Oscar V. Cruz. Pepa Hospital na ako king Cardinal Santos. Kaibat na nita, Mesa Leseco, kaibat migpainawa seminaryo, kabang din kaklase ko mag-arala, ako keta akong babo. Kaibat na ning klase rugo, mangopi ako, nung nanong peg-aralan da. Misadsad ko, inya pong pari na ako, pasibayo may sakit na ako na naman, ala na akong abdo. Matsuras itong alakang abdo eh. Ale, kaibat na po nita, uling baloy na makaba kong manaral ang gatapot ang alas 12 geni. Nanong gawa na ning demonyo ka na ako, agyang alang power manaral ko. At tatandanan ko po king kolganti alas 2 ting gat panapon, migmisa kong mete, alang power, sige pamurin, menaral ko, nakapali, kauli ko po king kumbento, may papawas ko, bigla kong minum danum mamarimla, o ba't migpalpitate siya yung heart ko. Monsenyor Torres kasiping keng parokya kanita, dela na kurgo king heart center. Inyapin agaganak ako, pupatang mababasa laring masakit. Agaganak ako, ing milyari ka na ako. At anyang atyo ko king, ing may opera ko king batal. May kabukol ko king larynx, may lako ko boses. Ang tinamang sasabihan ng demonyo, tuknang kapam mo nga na. Uli nga lang patugot, patapong manaral ko, gugulisa ako. Pakasikan ko yung boses ko. At anyang atyo ko king Santa Ana, may opera na ako na naman, cervical spondylosis. Nakasakit, manibatan ko king lubaw, minta ko king, miras ko king Santa Ana, at yung palang may sipit a nerve, keni po. Eko, mi papainawa, magmanew ko akong dili, niyang misan mitas ko prisyon, tinaglos ko king Mount Carmel, ako mong dili. O itang, bala ko, magretiro na ako. Potang magmisa ko karin mo milalakoing sakit. Potang kaibat ko migmisa, yan na naman yung sakit. Uling masakit po yung kasisipitan, nerve.
Banantali may opera ko. O itapuing tauling-diling operasyon. Bakit kaya pepakaya pa na ako ng Diyos? Ing sangkanyapin, buri na ako pang sumuyo. Kalupad po ring ulwana, kay batdang meulo mesikan, isundura ing karelang pamanyuyo. Makanya niya po, nano kayang tutuking sakit adugpakan ako, ngening line of 7 na ako po. Inyapin, ating palang cake, sung ating mag-birthday, ating cake, ang po pang kandila. Sindihan may kandila, kay ba't mag-wish ka nga na. At panay ko pong mag-wish, sana eko pa mo sasakit. Ating kandila, baluta mo sindihan tayo, inbiyeta mo kalupanin ng kandila, kabang saslagya, mapupupudya. O ito'y biyeta mo, diritakya, kukuya dya. At bakit makatumpak yaking cake ing kandila? Kay ba't mong migwis na nung gawan da keng cake? Pamiraswan de, slice de, kay ba't ipamyeya? Makanya niya po yung bietam. Mga piraso ya, kalupa na ning tinapi ning bie, bread, broken, and shared. Kalupa ning bietam yung tinapi, o ing cake, mga piraso ya, mga latiya, kay ba't isherya, karing aliwang tao. Our life must be shared. Yes, it is so sacred and it is a gift from God. But this gift, the gift of life, must be shared to God and to others by serving the Lord. O yan po, inyapin paniking sasabihan, kalupadaring tanaman, kasanting na pong pialimbawanan in nature in general, nga na rivers do not drink their own water, plants do not eat their own fruit, flowers bloom for others, and the sun shines not for itself, but for others. That is our life. Our life must be shared with others. Yes, panay ko pong sasabihan nga ako, our goal in life is not only to live long, but to live well, to have a meaningful life. And to have a meaningful life is to serve God, serve the Lord, and serve others. So yan po, abayan niyo ko king pamamaya kapasalamatan king apong Ginoo for the gift of life and king tutuki the gift of the priesthood. Pinili na kami ng Diyos niya alang patugot ing pamamye kapasalamatan. Salamat king Diyos, potong mag-birthday tamo, gaganakan tang mo, ing kakatamong ngaldoning kakatamong kebaitan. Pero ing peka-importante, iyapin ing gaganakan tamo, ing ganakan na ng Diyos. Salamat king Diyos, salamat ka rin kaya kaming pengari. Salamat ka rin sinaw, ban kanitang miras ko king idadaiti. Salamat ka rin parokyang pintalang ko, at iti po ngeni kasalukuyan keti. Kaya kayungan po dakal adakala salamat. Ginoo, balikdan meng mipnong lugod,
iting komunidad ang makatipon ketiking kekang Espiritu Santo, pakiramdaman mo kami, kambening pakalulu, ingke kaming panalangin, para king iglesia mo ketiking yatu, at para karing sablang kapatid ming miyang nabiye, aming manalangin keka, Ginoo, dinan mo kesa ng biye alananga. Ginoo, dinan mo kesa ng biye alang angga. Para king banala iglesia ning Diyos at yupaketi king yatu, sumulong ya sa king sikanan kambening be, apig tagumpen ning Ginoo para keyo, kapamilataning pamanyubli ng mebye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo kesa ng biye alang angga. Para karing sablang talasalpan tayo, ameyang una biye. Makapakirake lasana king ligayang simbut ng Kristo para karelo, king pamibango ng iba't king kamatayan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo kesa ng biye alang angga. Para karing sablang mabiye bininyagan, ing kamatayan na daralaning pamikasala, masambut sana kapamilataning karelang kasalpantayanan. Apakit da sa king yatu, ing milipat no king be, iba't king kamatayan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo kesa ng biye alang angga. Para kaya katangan makatipon keti, kapamilataning pamakirake ta king tinape ning biye, king lubos sa pansin, tanggapan tala sana ring mumuna ng bunga ning biyelang angga, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo kesa ng biye alang angga. Ngeni adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo kesa ng biye alang angga. Ginong Diyos, kekengig pa, papanatilya na kesana, ning kekang pakalulu, king dalan, papunta king kaligtasan. Ing lugod mo misa na ildo, tipunan na kekan, kambe, ring pakamalan ming mayang nabiye, king ligaya ning alananggang biye, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin tamo, kapatad, bainting, kakatamong daon, matanggap yarapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapan na sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ang mayupaing totoo, tanggapan mo sa retingayin ayayampang ming mipnong lugod keka. Ligosan me Kristong anak mo, akabod saserdote at biktima kaniting sakripisyo, apagkalum mo ngening birian mo kong mirakayanan king upayan at dangal anting saserdote, ing parati kong ayam panging sarili ko, antimong meto nga malini sa dawon, ang makay bialigaya keka kapilanman, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At keka antimorin, itasyula ring puso yo, as no king Ginoo, pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, ing puriyan ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man. O igpa, Diyos ang malugod ang pong maganaka. Kukupas ing lugod mo, king kapamilataning mayap a balita, a penaral ning anak mo. Pibuklod-buklod mo laring tao, iba't ka ring miyaliwang lahi, king metong mong kapulungan. Pasulungan mo, ing kapulungan mo, king kapamilataning upaya ning espiritu mo. Banpisan metong nga nala, ring sablang anak mo, king metong mong aptas. Babyayang patutuking alananggang lugod mo, pasik na nga na ing kapanayan mi, tandan niya mo naman tune, ning alananggang tipan, ape nga ko ampong tiparan mo, king kapamilatan ng Jesucristong Ginumi. Ulinita, ing banwampong yato daralit na ing masayang kapurian mo, kabang ikami, kambening mabilog a banala kapulungan, papasyag na ing ligaya mo. Pupurihan na ka, o banal ay igpa, parati mo kaming antabayanan, king pamaglakbemi kaya kabaning biye. Pupurihan miya naman ing anak mo, Yesu Kristo at Subusalmi. Paulining lugod na kaya kami, titipuna na kami king banal apamisulo-sulo, palinune kaya kami, ing banal akasulatan, at pipiraswane ing tinape, antimoing depata na kanita, para karing alagad na karin king Emmaus. Inyang ngeni ipanigapumi keka, o malugod ampong maganakang igpa, itubod ming banal espiritu mo, banlukuban nala reting tinapempong alak, kanita miyalilalan lang katawan, ampong daya ning ginuming Hesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging bayoya linasa, at mi daon king biena para kaya kami, kabang kasulo na laring alagding disipulo na kingapunan, kinwaning tinape, pepasalamatan na kang at pinuri,
Piraso na yung tinape, dinwang na iti karing disipulo na nga na. Kuanan niya iti, ikayungan at kanan niya. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Kaybat ni ngapunan kinuwaning kalis amip nung alak. Pasibayo pepasalamatan naka at pinuri. Dinwang na iti karing disipulo ng ngana, kuanan niya iti, ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampong alananggang tipan, ang mibubo para ke kayo, anpong para karing sablang tao, ban kanita may patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagana kayo, kanako. In misteryo ning kasalpantayanan, king datang ka, king kekang ligaya. Inyang ining oig panglubos banal, pagmasusyan miya ing pamigaganaka kang Kristong anak mo, king kapamilataning pamaylasan pong kamatayan na king krus, delakit making ligaya ning pangasubling mebye, at likluk making ligaya king wanan mo. Ang gana po ang datang yang pasibayo i Kristong ginumi. Papasyag miya ing maulang dapat ning lugod mo, at daraon miya ing tinape ning biye, ampon ing kalis ning alananggang kaligtasan. Balikdan mong mipnong pakalulo, iting pamagdaon ning banal kapulungan mo, Jesus ya mismo, ing biyayayin king sarili na, king kapamilatan iting sakripisyong penibala na ke kami, bubuklat ni ing dalan papunta keka o igpami. O Diyos ay igpaming mapamakalulo, ipagkalubme ke kaming espiritu ning lugod mo, ing espiritu ning anak mo, ban mabilang kami ngeni ampong kapilanman, karing anib ning banal kapulungan mo, ami sulusulo king katawan ampong dayana. Pagamuha mumikeka, ibayo making sala ning ebanghelyo, ing banal kapulungan mo, ket king Archdiocese ning San Fernando. Pasingnangan mo ing buklod ning pamisan metong, din talasalapantaya ampong pari. Bankambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, at ing mabilog ang pulungan ding Obispo. Sunlag diyang masala ang timong waga, ning pamisan metong ampong dalan ning kapayapan, busal ning yatong gagabakan, ning pamisagsagan, ampong sugatan, ning pamikasama. Ganakan mula ring kapatad mi, apepaynawan na king kapayapan ng Kristo. At ding sablang miyang unabi, abukod mong ikay makibalo king kasalpantayanan da. Layon pamatulan mo lang tangal king sala ning dupa mo. Tayran mula king kaganapan ning biye, king digaya ning pangasubling mebiye. Potang miras na kami king sepu ning pamaglakbe mi kitiking yato. Matula mo kami sanang tanggapan king maligaya mong kakarinan banwa.
nung nu kami manuknangan kambe mo manggaman kingalanganga. Karin kambe ng Maria, ing duwa na birhen na induning Diyos. Kambe ng San Jose, ing esposa na. Kambe ring apostol, ding martir. Santo Domingo, San Pio, ding sablang banal. Purian at paligayanda ka, king kapamilatan ng Yesukristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanangga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanangga. Abe, mika kapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin na tiro na ning ginutamo. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, banking kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya,
ning talapangaws mi Yesu Kristo. Ning kekain kang ayang at in kayo payan at in ligaya manggaman O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, no na ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo, at pamayapan ang pong pisan metungan mi, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alananggang. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabi sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Yang pangtayang waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kaya kayangan. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y milalakoking kasalanan ning yatu, nuwan na ding mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapos ikas maying amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O banal ay pa, king tetagan at tatanggapan ko king maligayang hostya, ing panga pamatulan ko king kalis ning bayong tipan, papalyarian mo sang sumuyong mipnong katapatan keka, at irikil lubos at ganap ing biyako, king ikakabos daring tao. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Dakal po salamat, munang-muna ka rin king apong Gino. Antimurin po ka rin ang kapatid kong pari, ayat sungeni Keti, Father Mac, Father Garu, Yapong Meg, king kakatamo pong Vicar Foreign, king kakatamo Vicarie, Father Winnie, ating Father Jasper. Palakpakan tala po, rin kapatid na pari. Antimurin po king pamilya ko at Chukeni, ikayong parokyanos ko, kaya king Holy Rosary Parish, at ang aluwapang parokya da Benedictine Community. Salamat po kaya kayo. Ang po pareng religious pa. Kaya kayo nga po PPC, ring religious organizations, at ng ating government officials, Kenny, dakala salamat po kaya kayangan. At intamo pong almusal, mangumbiray, Sister Hina, ay tatso ka rin, no ka rin almusal. Balo yung almusal, po tagalang abroad pa mo yung almusal. So yung almusal po, Kenny, King Paris Hall. Po. Ingino manatili kaya kayo, At kaya timurin, at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daun umeta na king kapayapan. Salamat kin Diyos.